खुलुमबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। दिनैनि गाहाय गाहाय रादाबफोरा जादों गुवाहाटीनि गंसे कार वाश सेन्टाराव सासे सुबुंनि गोथै देहा। मणिपुराव साबा कंग्रेस एमएलएआ बिजेपिआव हाबफैदों। सत्यपाल मालिकआ मेघालयानि रायजो बेंगिरि महरै समायखिरा लादों। एन्टारप्रेनार दिलीप बरुवानि जिउ खहा। गुवाहाटीआव कभिड-19 सासे आइजोनि जिउ खहा, नखरनि सुबुंफोरनि अजद। कंग्रेस एमएलए रूपज्योति कुर्मीआ कंग्रेस आरो एआईयूडीएफनि गोरोबथाखौ हेंथा खालामदों। 24 घन्टानि गेजेराव भारतआव कभिड-19 गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया 69,652 सा। कभिड-19 पेन्डेमिकनि समाव बुरजा बेसेन लानायखौ हेंथा होदों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदआ। महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवखौ गोसोखांनानै गावनि टुइटनि गेजेरजों फोरमायदों। राजीव गान्धीनि 76थि जोनोम सान। तेलेमाव दैलि बाजारनि रिपेयारिं खालामनाय न'खौ बेखेवबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 19 आगस्ट खालारखालि मणिपुराव आगुनि साबा कंग्रेस एमएलएआ बिजेपिआव जयेन जादों होननानै खौरां मोन्दों। बिथांमोना जादों हेनरी अक्राम, पानुराम ब्रकेन, अयनाम लुकय सिंह, नांथाम हाकय आरो गिनसुआन हाउजौ। 19 आगस्ट खालारखालि आगुनि गवानि रायजो बेंगिरि सत्यपाल मालिकआ मेघालयनि 19थि रायजो बेंगिरि महरै समायखिरा लाबाय। समाय लानाय हाबाफारियाव नुजाथिफैदों मेघालयानि चिफ मिनिस्टार कनरेड के सांमाजों लोगोसे गोबां मन्थ्रिफोर। सत्यपाल मालिकखौ मेघालयनि 19थि रायजो बेंगिरि महरै समाय लानाय हाबाफारिखौ मावफुंदों मेघालया हाइ कर्टनि जास्टिस बिश्वनाथ समादार। 19 आगस्ट खालारखालि गुवाहाटी बेलतलानि टीएस मुंनि गंसे कार वाश सेन्टाराव निर्मल बिश्वास मुंनि सासे सुबुंनि गोथै सह मोननाय जादों। थैनाय सुबुंखौ गारि नम्बर AS01 GC 9331 नि हेन्डीमेन होननानै मिथिनाय जादों। बे जाथायनि उनावनो टीएस कार वाश सेन्टारनि बिगोमा फारुक आलीनखौ पुलिसआ सोंनाय फिननायनि थाखाय थानासिम लांदोंमोन आरो थैनायनि जाहोनखौ बांद्राय फेग्रा मुवा लोंनायनि थाखाय जादों होननानै खौरां मोन्दों। मोनसे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला बे कार वाश सेन्टारा जौ, ड्राग्स, गान्जानिबो गंसे आड्डा। 19 आगस्ट खालारखालि शिबसागरनि रुद्रसागर सिल्क लिमिटेडनि गायसनगिरि दिलीप बरुवा बिथाङा कभिड-19 हरनि 11:30 रिंगायाव जिउ गोमायो। बिथाङा आसामनि सासे मुंदांखा फालांगिरि, आसाम सिल्क इन्डास्ट्रिनि एन्ट्रप्रेनर। बिथांखौ साननैसो सिगाङाव कभिड-19 मोननाय जादोंमोन, नाथाय 19 आगस्ट खालारखालि जिउ गोमादों होननानै खौरां मोन्दों। मरियनि कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए रूपज्योति कुर्मीआ फैगौ 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि इलेक्शनखौ नोजोर बोनानै कंग्रेस आरो एआईयूडीएफआ गोरोबथा खालामनायखौ हेंथा खालामदों। बिथाङा फोरमायदों दि कंग्रेस आरो एआईयूडीएफनि गोरोबथाया कंग्रेसनि थाखाय आपार आसामाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन। कंग्रेस आरो एआईयूडीएफनि गेजेराव गोबां गोथौ आइडिय'लजिनि फारागथि दं आरो बे गोरोबथाया सोरबा सासे सानैनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखायल' होननानै कुर्मी बिथाङा बुंबावदों। 20 आगस्ट खालारखालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव कभिड-19 सासे आइजोनि जिउ खहा जादों। बे थैनाय आइजोखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरा देहा फाहामगिरिफोरनि सायाव अजद दैखांदों होननानै खौरां मोन्दों। मोनसे फोथायथाव रादाब बिजोंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला थैनाय आइजोखौ भुतनाथ क्रिमेटरियामाव सावनो लांनाय जादोंमोन। अब्ला थैनाय आइजोनि खाफालाव दुखु मोननाय मोनसे दागो नुदोंमोन। बेनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा गोथैखौ देहा फाहामसालियाव लाबोफिननानै अजद दैखांदों होननानै खौरां मोन्दों। डक्टरसा फोरमायनाय बायदिब्ला आइजोखौ 10 आगस्ट खालारखालि कभिड-19 नि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन। देहानि थासारिया गाज्रिसिन जालांनायलाय बे आइजोखौ अक्सिजेन होनाय जादोंमोन आरो थैनाय आइजोनि खाफालाव नुनाय दागोआ बे अक्सिजेन होनायनिनो फिथाइ एबा दागो, जायखौ लानानै थैनाय आइजोनि नखरनि सोद्रोमाफोरा अजद दैखांदों होननानै फोरमायदों। थांनाय 19 आगस्ट खालारखालि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदआ मोनसे प्रेस रिलिज होयो दि कभिड-19 पेन्डेमिकनि समाव गुदि फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव बांद्राय बेसेन लानायखौ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदआ गोख्रोङै बादा होयो। मानोना दा सोलिबाय थानाय थासारियाव गासैबो फरायसाफोरा
गोबां बेसेन होनानै सोलोंथाइ लानाया गोरलै नङा। बेनिखायनो फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायाव बुरजा बेसेन लानायखौ गोख्रोङै हेंथा होदों होनना फोरमायदों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव दुलाराय भारतआव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया सिगांनि रुजुनायाव जोबोद गोजौ। कर'ना भाइरासआ 24 घन्टानि गेजेराव हरखाबै बांनायनि जाहोना मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों। सावस्रि बिफाना मोनथिनाय बादिब्ला दुलाराय भारतआव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव 69,652 सा सुबुंनि देहायाव गोसारदों। दासिम हादराव 28,36,922 सा सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। बेनि गेजेराव 20.96 लाख सुबुङा बेनिफ्राय बारग'बाय आरो दासिम कभिड-19 जों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया 23,862 सा। बेनि गेजेराव 24 घन्टायाव 977 सा सुबुङा जिउ गोमायो। 20 आगस्ट खालारखालि तेलेम गाव पन्चायतनि बानजायनायाव तेलेम दैलि बाजारनि रिपेयारिं खालामनाय न'खौ बेखेवनाय जाबाय। बे हाबाफारिखौ दैदेननो तेलाम गाव पन्चायतनि आफादगिरि मणिकान्त पेगुआ। तेलाम दैलि बाजारनि बे न'आ 2019-20 नि 14 फाइनान्सनि मोनसे स्किम। बेनि गासै बेसेना 4,50,000। तेलाम दैलि बाजारनि रिपेयारिं खालामनाय न'खौ बेखेवहैयो धेमाजि जिल्ला परिषदनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रफुल्ल कुमार देउरिया आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा सुभारानी बसुमतारी, लोगोसे तेलाम गामि पन्चायतनि नेहाथारि राजेन्द्र प्रसाद शाह, तेलाम गामि पन्चायतनि लेङाइ आफादगिरि रजनीकान्त पांगिं, एपि मेम्बार कनकलता पाटिल, लोगोसे तेलाम आन्चलिक टिएमपिकेनि आफादगिरि प्रशान्त कुम्बां, नेहाथारि अनिल मिली, लोगोसे तेलाम दैलि बाजार कमिटिनि आफादगिरि पाद्दाब कारदुं, नेहाथारि तिलेश्वर मरां, निरन्जन मुसाहारि आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंहोदों। दानिया बेनि माखासे नुथायफोर नायदिनि। 4,50,000 টকা আছিলে। এই 4,50,000 টকাৰে আমি এইটো ৰিপেয়াৰিং আমাৰ ডেইলি মাৰ্কেট বুলি এটা আমি প্লেন কৰিছিলোঁ। সেই 4,50,000 টকা ৰিপেয়াৰিং কৰিলোঁ। বাকী এতিয়া আমি যিটো আমাৰ লেণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ বাৰাণ্ডা আৰু এটা তাৰমানে ড্ৰেইন, এইটো পকা ড্ৰেইন এটা আমি তাৰমানে আমাৰ কি কয় আপোনাৰ কনষ্টিটিউৱেন্সি ফাণ্ডৰ পৰা আমি এতিয়া এইখিনি তাৰমানে কাম কৰি আছোঁ। তথাপি এতিয়ালৈকে আমি এই কাম এতিয়া সম্পূৰ্ণ 100% হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ ষ্টিমেট আমি বনাই আছোঁ। গতিকে কনষ্টিটিউৱেন্সিৰ পৰা আৰু লেণ্ড ডেভেলপ আৰ্ট পিলিং আৰু আমাৰ বাৰাণ্ডা আৰু লগতে পকা ড্ৰেইন আমি কাম কৰিবলৈ বাকী আছে। সেইখিনি আমি এই এমাহৰ ভিতৰত বাকী কামখিনি টকাটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি আমি ৰাইজক অৱগত আমি কৰিম। আৰু পঞ্চায়তৰ যিকোনো কামত আৰু আগন্তুক আহি থকাত কি কাম কৰিম বুলি আপুনি কয়? ইয়াত অনাগত দিনত আমাৰ পঞ্চায়তৰ যিখিনি স্কিম আমি পাই আছোঁ, আমি কৰি আছোঁ। ইয়াত সকলো তাৰমানে ৰাইজৰ সহযোগত আমি প্ৰটিন ফাইনেন্সে হওক, আমাৰ PMAY হওক, ৰেগাই হওক, সেইখিনি আমি গুৰুত্ব সহকাৰে আমি কাম কৰিম বুলি আমি প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি দায়বদ্ধ। গতিকে ভৱিষ্যতেও ৰাইজৰ সহযোগত এইখিনি আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন তথা আমাৰ এই ইষ্টিমেটৰ যিটো আমাৰ এমাউণ্টৰ ওপৰত আমাৰ সেইখিনি আমি হিচাপ নিকাচ কৰি কাম কৰিম বুলি আমি তাৰমানে আছোঁ। ভৱিষ্যতে কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু PMAYৰ যিহেতু কোন ব্যক্তিয়ে এইটো ঘৰটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব? সেইখিনি PMAYৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াত দৰিদ্ৰ দুখীয়া, আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াত কেৰিকৰৰ ঘৰ আছে, তেওঁলোকক আমি অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক আমি প্ৰথম পেজত আমি দিম বুলি আমি তাৰমানে দায়বদ্ধ আমি তাৰমানে পালন কৰিম বুলি আমি তাৰমানে চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু সকলো আমাৰ 10টা ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি দৰিদ্ৰ দুখীয়া যাতে আমাৰ নিতৰুৱা মানুহবিলাক কেৰিকৰ থকাবিলাক যাতে বাদ নপৰে। গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ 2022 চনত এই আমাৰ PMAY তাৰমানে শেষ হ'ব বুলি আমি শুনি আছোঁ। গতিকে এই ঘৰখিনি আমি অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আৰু এইখিনিতে আজি যিহেতু আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে যদি লিংকটো নহ'ব বুলি কৈ আছে, কি হ'ব? সেই বিষয়টো আমি আপোনালোকৰ আগত আমি স্পষ্টকৈ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। যিহেতু আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট কি কয় আমাৰ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট তাৰমানে আমাৰ অফিচাৰ আছে, আমাৰ CO আছে, আমাৰ জিলা পৰিষদৰ আমাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আছে। তেওঁলোকৰ আলোচনা কল্পে যিখিনি মানুহ এটা বাদ পৰি আছে
তেওঁলোকে কেনেকৈ এটা চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনাৰ ভিতৰত কাম কৰিবলৈ দিব, তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি তাৰমানে আলোচনা কৰি এইখিনি কাম কৰিবলৈ আমি আৰু কিমানমান জনে আপোনালোকৰ ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ সক্ষম হ'ব? ইয়াতো সেইখিনি আমাৰ এতিয়া আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ। মই আজি অত্যন্ত সুখী আমাৰ প্ৰতিনিধি কাকতৰ আমাৰ সোণোৱাল চালৰ উপস্থিতিত সেইখিনি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মোৰ প্ৰতিনিধি কাকতৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত তেলামবাসী তথা আমাৰ তেলাম এই ডেইলি মাৰ্কেটৰ যিটো আমাৰ সমস্যা, আজি 10-12 বছৰ ধৰি আমাৰ এইটো মাছ মাংস বিক্ৰী কৰা জেগাডোখৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছিলে। সেইখিনি আমি CO ছাৰ, ZPM আমাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত আমি সেইখিনি কাৰ্য আমি কৰিবৰ পাই আৰু ৰাজ্যৰ পৰামৰ্শৰ তাৰমানে ধাৰা আমি এইখিনি কাম কৰিলোঁ। গতিকে আজি সকলোৱে তাৰমানে সেই কামৰ ওপৰত ৰাইজে তাৰমানে বিচাৰিছিলে, এই বিচৰাটো আমি সেইখিনি আমি ৰাইজৰ সন্মুখত আমি কৰিবলৈ পাই আমি অতি অভিনন্দিত। গতিকে আমি প্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাইজৰ লগত থাকি উন্নয়নমূলক কামবিলাকৰ যেনেধৰণে আমাৰ দায়িত্ব আমি আছিলে, এই দায়িত্ব আমি পালন কৰিব বিচাৰোঁ। গতিকে ভৱিষ্যতেও আমাৰ এই তেলামৰ যিটো আমাৰ ডেইলি মাৰ্কেটৰ যিটো সমস্যা, জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ পৰা আমি বোকা পানী এনেকুৱা অৱস্থাত আছিলে, এই অৱস্থাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাই আমাৰ CO ছাৰৰ আৰু আমাৰ ZPM সমানে বাইদেউৰ সহযোগত সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই শলাগ তাৰমানে আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে আমাৰ পঞ্চায়তৰ আমাৰ সদস্যা তথা আমাৰ AP বাইদেউ আৰু আমাৰ উপসভাপতি ৰজনীকান্ত পাংগিং আৰু মই নিজেও মণিকান্ত পেগু সভাপতি হিচাপে যিটো ৰাইজৰ সহযোগত মই কাম কৰি ভাল পাই আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও ৰাইজৰ লগত যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰাইজৰ সমস্যাখিনি মই কাম কৰি যাম বুলি মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ আজিৰ সেই প্ৰতিনিধি কাকতৰ আমাৰ যিটো আমি কৰ্মকৰ্তাসকল লগ পাই মই হাতী আনন্দিত হ'লোঁ। কি কয় আমাৰ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট তাৰমানে আমাৰ অফিচাৰ আছে, আমাৰ CO আছে, আমাৰ জিলা পৰিষদৰ আমাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আছে। তেওঁলোকৰ আলোচনা কল্পে যিখিনি মানুহ এটা বাদ পৰি আছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ এটা চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনাৰ ভিতৰত কাম কৰিবলৈ দিব, তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি তাৰমানে আলোচনা কৰি এইখিনি কাম কৰিবলৈ আমি। আৰু কিমানমান জনে আপোনালোকৰ ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ সক্ষম হ'ব? ইয়াতো সেইখিনি আমাৰ এতিয়া আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাটো আমাৰ আছে, ইয়াত বহুতেই বাকী আছে। সেইখিনি আমি তাৰমানে আমি কৰিছোঁ। হ'লেবি 50% এনেকুৱা আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ, কিন্তু 50% আৰু তাৰমানে বনাবলৈ বাকী আছে। বনাব নোৱাৰে, অসুবিধা আহিব নেকি তাৰ মাজত? সেইটো নিশ্চয় আহিব। সেইটো যদি তাৰমানে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড যদি চৰকাৰে যদি বিচাৰিছে, তেতিয়া আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিবই, আধাৰ কাৰ্ড আমি বনাবই লাগিব। গতিকে আধাৰ কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে যদি আমাক যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ পঞ্চায়তবিলাকক যদি আমি দায়িত্ব দিয়ে, আমাক যদি ক্ষমতা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰত্যেককে আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ আমি তাৰমানে ৰেডি আছোঁ। কি অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইটো আধাৰ কাৰ্ড যদি নহয়? অসুবিধা বুলিতো তেনেকৈ আমি এটা ক'ব নোৱাৰোঁ। যদি আমি আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো আমাৰ ইয়াত কি কয়, আমাৰ ইয়াত অন্তা পঠাইছে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ এটা অথৰাইজ তাৰমানে আধাৰ কাৰ্ড যিটো ছিষ্টেম আছে, তেওঁলোকক আমি লগ পাইছোঁ। আজি ইয়াত 2 মাহ তাৰমানে ইয়াত চলি আছে। গতিকে আৰু বাকী বনাবলৈ আছে। গতিকে সকলোকে আমি বনাই দিবলৈ আমি বিচাৰোঁ। 1944 मायथाइनि 20 आगस्ट खालारखालि भारतनि आगुनि गाहाय मन्त्रि राजीव गान्धीआ जोनोम जादोंमोन। बिथाङा उदांस्रि भारतनि सासे मुंदांखा राजखान्थिगिरिमोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा जोबोद खम बैसोआवनो भारतनि गाहाय मन्त्रि जादोंमोन। बिथाङा 1984 मायथाइनिफ्राय 1989 मायथाइसिम भारतनि गाहाय मन्त्रि जादोंमोन। बिथांखौ गोसोखांनानै दानि कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो भारतनि गोबां राजखान्थिगिरिफोरा गाहाम हामलायथि बावहरदों। राजीव गान्धी बिथाङा थांनानै थानाय समाव समाजनि गोबां हाबाफोर मावदोंमोन। बिथाङा कंग्रेसनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। बिथाङा 1991 मायथाइनि 2 मे खालारखालि लिबारेशन टाइगार अफ तामिल इलाम मुंनि बिग्रायारि हान्जानि आखायाव जिउ गोमायो।
आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला गावनि टुइटनि गेजेरजों आसामाव महापुरुष मुङै मोनथिजानाय श्रीमन्त शंकरदेवखौ गोसोखांनानै फोरमायदों दि श्रीमन्त शंकरदेवआ आसामनि समाजारि बिथिङाव गोबां बिहोमा होदों। बिथांनि बिहोमाखौ नागारना आसामनि समाज बेबस्थाया माब्लाबाबो आबुं जाया। बिथांबादि महापुरुषआ आसामाव जोनोम जानाया आसामनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। गिबि मन्त्रि बिथाङा बुंबावदों दि शंकरदेवनि मावनाय बे हाबाफोरा असमिया समाजनि मोनसे एंगारहायै बिदिन्थि जाना थागोन होनना। 19 आगस्ट खालारखालि आगुनि गवानि रायजो बेंगिरि सत्यपाल मालिकआ मेघालयानि 19थि रायजो बेंगिरि महरै समाय लाबाय। समाय लानाय हाबाफारियाव नुजाथिफैदों मेघालयानि चिफ मिनिस्टार कनरेड के सांमाजों लोगोसे गोबां मन्थ्रिफोर। सत्यपाल मालिकखौ मेघालयनि 19थि रायजो बेंगिरि महरै समाय लानाय हाबाफारिखौ मावफुंदों मेघालया हाइकर्टनि जास्टिस बिश्वनाथ समादार। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।